Assalamu alaikum, Kırgız Erdama YouTube kanalının görүүчүлөрү. Талас облусу, Талас шаарындагы мал базардабыз. 2026 жыл 15 март. Жылкылардан баштайбыз туугандар. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Жакшы кылып тартып бергенге аракет кылабыз. Жылкы бааларын көрүп бересиз туугандар. Kaça dot? 75 tot. Kaça tuğutu kaça? 4 tuğum. 175. Kaça dot ya? 80 milyon. 180 milyon dur. Göz ne degen kanal age? Kırgız yardıma. Kaça dot soruyor? Şöp kaça eken? Kaça tut? İkinci tut. 190 milyon son. İkinci tut ken. 190 milyon son. Kaça eken? 80. Kaça tut? İkinci tut. 180 milyon son. Жақсы. Ассалаумалейкум. Қанша дот? 165. 165 мың сом. Болор қанша? 160. 160 мың сомға кетеді дейді. Жақсы. Сораңыз болсын, өтіп кетейік. Қанша екен? 110. Urgaç erkek. Urgaç. Urgaççı. 110 bin sonra. Бұл жақтан эми жаш тайлар тартып берет. Тай бу жагынан бы? Жаз кабышты. Канчадан дот? Баалары? 110. Urgaç erkek. Bir erkek, bir urgaç 110'dan dedi. Kaçıdan da otsa? 140 mindən. 140 bin son. Urgaç erkek. Belleri. Birinci o deme. Birinci tuttar. 140 bin son mümkün. Жаш малдар тартып бересиз туугандар бул жагынан. Канча? 80. Эркек. Эркек. 80 миң сом. Канча сауда отур? 60-70'tin тегере экен. Video like basıp turuzlar. Kaçıdan Mayke? 80. 85. Urgaç erkek. Urgaç. 85 bin son. Жақсы. Қанша сұрап отырсыздар? Базын айтып қойыңызшы. Алдыңыз қанша oldu? 75. Urgaç'ı? Urgaç'ı. Urgaç. Bununuz 60. Erkek urgaç. Urgaç. 60 bin son. 60 bin son. Şey, bağlarını ayet konuş. Bağları ya. 63 bin somdan. Erkekler. 63 bin somdan. Kaçıdan ki Mayke, assalamualaikum. 65. Urgaç erkek. Erkek. 65 bin somdan. Mayke kaçıdan ken? Urgaç erkek. 75-70 bolor deydi. Kaç eken? Urgaçı? Erkek 70 bin somdan. Kaça da otuz?
Bazı kaç eкен? 60 urgaçı. Kaça dot soydu? 60 urgaçı. Erkek. 60 bin so'm. Bayka sizniki qancha ekan? Urgaçı. Urgaçı 58 bin so'm olsa ketdi. Yaxshi. Soda qilganlar sodаңыздарга береке болсын. Qanchadan o'tsar? Qaysi? Ekon. Bu 100, bu 67. Urgaç erkek qaysinisi? O erkek Urgaç. Narxı urgaçı belgisi erkek ekan. 100 sanan 67. 67. İçine girip tartıp gel, teyip sal edese. Git parasam teyip atmayı şimdi. Çu. Kaçanak kadar? Urgaç erkek. Erkek. 65 misin? Kaçanak kadar ata? 58'den. Urgaç erkek. Erkek. Ekoten. Narkıs da bu. Bunlar bile 58'den. Erkekler. Kaça kadar? 70. 70 urgaçı. Erkek. Erkek. Yaxşı. Qancha dot? YouTube'ga. Qancha dot? 75. Urgaçı? Erkek. Erkek. Keset köteydi onda. Qanchasi rotsa? Beyiz yok. Bağlarda aytқан жоқ қой. Ya, Bağlarını aytқан жоқ. Жақсы екен. kanalın adı. Qirg'iz nima degan kanal. Qancha dotda? 75. Urgaçı? Urgaçı. 75 mi so'm. Yaxshi. Yo'q, baka, bet tartmaysiz, malni bilan tartasiz. Tamam, erkek beyangizga 58'den. 58'den. Sırap durup. Сұрап тұру, сұралыш басы біраз түшіп береді бәке. Номеріңізді айтыңыз. 0702 26 17 41. Жақсы. Қаяқтан келесіз? Hı? Қаяқтан келесіз? 1 may aylı. 1 май. Бол бәке, қызыққандар болса шала береді да. Содаңыз болсын. Тай қанша екен? Urgaçı mı? Urgaçı. 65 bin so'm. Stiki qanchada o'tsiz? 72. 72 urgaçı. Urgaçı 72 bin so'm. Yaxshi. Bazı aytib qo'yingizchi. 60. Urgaçı. Erkek. 60 bin so'm. Qanchasi o'tsiz? Qanchasi o'tasiz? 90. Urgaçı. Urgaçı 90 bin so'm. Eko tengmi? 90 bin. 85 ton. Qaysini? Qara 85 bin so'm. Qanchada o'tsiz? 53. Urgaçı. Erkek. 53 bin so'm. Bazı qancha ekan baka? 60. Erkek. Erkek. 60 bin so'm ekan. Dol bazar içine girip. Kaça dost baka? 65. Urgaçı. Erkek 65. Kaç oldu? 67'ye ketdi. Erkek значит, erkek 67 bin so'm. Bu da soda olotat, sodası bıştı. 67 bin so'mga ketdi. Yaxshi sodаңыздар bo'lsin. Qancha keldi basi? 65 bin so'm. 65 bin so'm. Allah kötü. Keltirib bayka, qancha ekan bayka? 90 surat az. Voy bayka, siz tartib, mal tartib. Bor desiz, bo'lar basini aytsangiz. 85 dolar. Urgaçı? Urgaç. Urgaçı 85 bin so'm. Nomeringizni aytingiz. 701 09 08 40. Qaqmab kelasiz? Ortaq. Ortaq. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar to'g'rilar. Qanchasi o'tsiz bayka?
72. Urgaç erkek. Urgaç. Urgaçı 72. Bularыңызчы? Bularыңыз. 68'ten. Bular 68'ten. Erkek. Erkek. Жақсы содан соз не? Ne kanal? Qırğız жарнама деген. Yerden. Ha, şef bazı qancha ekan? 135. Erkek ya? Erkek. 135 bin. Qanchasi rots? 120. Erkek. Erkek kunan. Bundan. Bozor yaxshi bergan qancha berdi aka? 111 veriyor. 111. Qancha bo'lsa ketgan tur? 115 oldu. 115 bo'lsa, 115 bo'lsa ketdi dedi. Nomeringizni aytasizmi? Aytaveringiz. 0704 Aha. 64 58 64. Yaxshi, savdangiz bozma aka. Qiziqqanlar bo'lsa nomerini olib berib chal berasizlar. Qancha ekan aka? 110. Urg'achi. Ha? Erkek. 110 ming so'm. Bundan bo'lib qoldi bular? Qirg'iz jarnama degan kanal. O, nima yasaslar anglizcha so'z chiqadi. Talastin bozorlari chiqadi. Bir yaş. Urg'achi erkek. 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 Balari 110. 110'dan. 78. Narxi 78. Pul 110. Qaroy aylinan. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomeringiz. Cerrah'dan. Bunday ele savdo bo'ldi. Bo'ldi. Savdangiz bo'lsin, yaxshi. Aka jolg'asan, amansiz-a? Yaxshi. Buljanan hozir. Qancha ekan? 65 urg'achi. Urg'achi erkek 65 ming so'mdan. 1.50 çıkart böyle gördün mü? Azayın gidelim 70 boy. Yetti. Baykan keltirib turmay. Qancha bayka qancha ekan? 75'ten. 75'ten. Narxingizchi? Aldilar. 75 ming so'mdan ekan. Qancha ekan bayka? 67. Urg'achi erkek. Erkekler 67 ming so'mdan ekan. Şef qancha ekan? 500. Asli qancha? 3 asli. Ulaq, qulaq. Garantiya. Aylandirmaysizmi? Tartal. 500 ming so'mga. Ulaq garantiya to'shtori. Nomeringiz berish? 700 80. 80 28. 28 18. 18. Qaqnab kelesiz? Özgürş'ün attı. Özgür, qiziqqanlar bo'lsa to'g'anda chal berasizlar. Oshal ba, bo'ldi. Uqqan bağınızlar men savdolar. Görüşürüz. Geliyoruz. Bo'ldi. Mo'ykattың qaysi yaxshi ekan? Bazı qancha ekan ya? 500 ming so'm dedi. Nomeringiz berasizmi? Aytaveringiz. 500 31 ya 31 32 31 gayri aylandırsanız. İleşleri var olduğunu get konar. Ulağı var. Yol 65. boy 1.65 ming so'm. 1.60 ming. 1.60 ming noqon. Yaxshi. Savdangizlar bo'lsin. Qanchada o'tsin? 130. Ular qancha olov? Jangi yurgan kelatdi. Bundan 130 ming so'm. Nomeringiz berasizmi? Aytingiz. 500 590 21 04 79. Qayerdan kelasiz? Alihan. Qayerdan kelasiz? Qayerdan kelasiz? Aral. Qiziqqanlar bo'lsa to'g'anlar. Nomerini olib berib, baylanishaverasizlar. Bervastray. Kelotau? Qancha ekan? 280. Uloq bormi? Qo'l uti toza.
Qancha asli bu? 2 asli. Telefon nomeringizni aytingiz. 702 86 Dagı 86 00 86 86 00. 700 bilen kızıkkanlar bolsa çalı beresizler. Bıştı. Bağısı? 170 кетет, болор. 170 миң сомго. Буту кол таза. Таза. Кен номериң? 505 505 менен 98 03 98. 98 03 98 кызыккандар болсо. Ат Алексей Федоров деп койду. Көбөй Алексей Федоров. Кызыккандар болсо чала бересиздер. Bundan çıkma tay 165 миң сомго дейт. Тугандар, boyu канча дедиң? Boy 1.50'den жогору. 1.50'den өйдө кадимкидей чоң болгон. Номер 505 505 21 21 12 98. 12 98 Bazını ayıp koydun mu? 165. Kemi var. Kemi болот. Соода алса болот, онор. Арсактын тартқан. Кызыккандар болсо мынакей. Мынакей жамбаштарын жакшы кылып тартып берели. Күлүк туугандар, күлүк. Кызыккандар болсо байланыша бересиздер. Үйүрдү башкарып жүргөн 6 асый жылкы айгыр. Баасы канча дедиз эле? Баасы 350 миң сом суралыш баасы. Буту колу таза. Номериңизди айтыңыз. 703 Аха. 650 615. 700. Лотта жактын баласы. Долом деген. Айгыр кет. Кызыккандар болсо туугандар телефон номерин алып берип, чалышып байланыша бересиздер. Başın ki yuko. Ya monsen ka. Ko başın ka urdudan sen koşa turat ki. Ni gördün mü? Kamsız koşa. Başın ka ni kamsızlar. Туугандар ушу менен бүгүнкү Мабазарды жыйынтыктайбыз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Мени баалап